Start recording. Let's go. Anjas. Udah mana satunya temen lo? Kagak masuk. Sabar, Nov, sabar, Ed dah. Buru-buru banget mau kemana, Neng? Bu Cori mana Bu Cori? Ayo. Dah? Udah. Dah, pulang. Kalau udah. cebok nih. Itu dia belum join. Udah, Nov. Apa belum? Aduh, gue belum. Iya, emang belum anjing. Ya emang belum. Rusak. Yuk, mana Bu Kori yuk. Invite po ntar ya, ntar invite. Bentar, gua Right. enggak pakai Anjas ya. Pakai S. Oh, kalau udah monkey anjay lagi. Nice. Kalau ngoki nasi. Mana? Invite tuh. Udah gue invite. Sebentar. I have to Ya fix. sama kan kanan kiri. Iya. Mana? Ayo lo hero-nya sama. Sebentar. Paradise. Siapa Paradise? Bentar. Monkey Monkey. ya? Barok ganti nama. Monkey. Iya. Kalian pakai apa? Gue pakai sake ya. Iya. Ya. Oke, pakai. Gue pakai Omen. ACCFL mau. Ya gue kayak Omen. Jangan dong. Omen hero saya, jangan ya, please. Yuk, let's go. Nah, bentar lagi. Udah, semua udah. Siap. Siap mau kemana, bro? Terus Bisa ready gue. Kan harus gue yang ngeplay. Oh iya. Wah, monkey lu keluar. ya. Kan monkey keluar. Mong. Monkey keluar mana? Mong, mana sih Monkey emang keluar? Iya. Mat, kemet. Bentar FPS tiba-tiba drop. Oh, FPS tiba-tiba drop. Oke. Ya Mat. lama dah ini dah. Sabar, Ri. Ngomel aja balik dah. Nggak pada sabar banget. Cekak. Nah, udah aman nih live gua. Kita nggak jadi live. Kita nggak jadi main PB. Aduh, gua nyoba dulu ini deh. Sebentar ya. Ketagihan. Lagi jago. Iya, lagi jago nggak tuh? Bangsat nggak lagi jago anjing nggak sih? Mana Paradise? Paradise. Tadi gue perasaan dapat Dewan. Ini cara ganti titel gimana dah? Gua titel apaan? Itu kan gue kan Harbinger. Hardinger. Lu nggak ada titelnya. Title itu nggak title Pak. Titan. Gimana dah titel? Gua live guys. Lah, Equip titel. Nah, equip titel. Ma, udah? Fire, Empress. PS ku tiba-tiba drop. Apa kau mongs? Udah gue Sini, mongs. Ntar login lagi. login. Login masuk lagi. Aduh deh. Destak. Udah join? Belum. Lagi loading monkey. Apa nih pas 4? Radiante lu berapa? Poin lu berapa, Pok? 50. Ah, 50 kok banyak? Belum berapa? Gua cuma 35, soalnya udah gua upgrade. Upgrade. Ini gimana? cara gimana? Buat nge-upgrade skin gitu-gitu. Hah? Tonton live gua dong. Haha. Apanya ya? Tolong dong, nggak ada yang mau nonton ya, lu nggak mau nonton, Ri? Kalau kata Tahu No, nih. hmm? Udah belum, Mong? Ya, update anjas. Monkey lama nih. Mungkin lama dibikin sariawan. Bikin sari jahe dah. Waduh, sari jahe nggak tuh? Sari gandum. Mana, Mongki cepet, Mong. Yo, coba mana? Dah, hai. Ai maneh kunaon, Mong? Drop FPS na. Iya, jarang drop. Yuk. Mau sini mau join. Lama dah. Mana orang nggak Tuh ada kan.
Lu malah join ke gua. Apa sih Ya. itu mau tidak? Apa sih? Udah gue invite Apa tuh. sih kalian? Kalian apa sih? Join guys, cepet guys. Apa? Mana nggak ada. Invite po. Udah gue invite tuh. Invited. Coba Udah itu. invited tuh di bawah mau. Masa belum ada? Belum ada. Sabar. Ujian ini ujian, Wan bersabar. Coba lagi. Coba Nggak bisa cancel. invite 2 kali masalahnya nih. Iya makanya nggak bisa invite 2 kali kan? Nggak bisa. Terus gimana boys? Coba request to join mong. Iya request to join. Udah. Request to join. Party Request to join siapa? Ke semuanya. kok nggak bisa sih ke gua? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Aku tidak. Coba. Mungkin. Ayo weh, sibuk gue lama banget. Nah, yo. Ayo. Let's go. Ji. Udah ada. Udah masuk emang? Udah anjir. Udah. Di gua belum. Hah? Belum weh. Naf di lu ada masuk nggak Paradise? Kagak. Lah demi Allah cacat. Mantap. Cacat. Di gua udah ada demi Allah anjing, disangka kayak gua yang goblok. Anjing banget. Ini udah di gua. Iya di sini udah ada di in party tapi nggak ada karakternya. Kehadirannya nggak ada. Iya. Tidak ada. Kiraannya nggak tuh. Ada, udah nggak ada, Mang. Coba gua ulang. Udah? Bentar. Coba. Nggak di invite kok aing mah. bisa di-invite. Guys mah. Coba guys, kita harus leave Jadi party. kita pindah ke rumah. Coba bentar. Coba Mong. Request to join. Accept. Send invite. Udah send invite kan? Nah, ya. Naf, join Naf. Feby, Ri, join Ri. Nah, kita ke rumah Mangki. Nah. Bukori nih anjing. Ya, buar yang ini. Ri, main nggak? Kalau nggak main gua kick nih. I wanna play. Ah, Bukoru. Chat cewek apa? Mana lo anjing? Ada piring dong. Ada suara piring nggak lo? Lagi makan paya coba. Masih main nggak? Masih ngobrol nggak? Ri? Kayak disuruh nih sama bapak emaknya nih. Cepet dong. Sabar. Iya. Sakedeng sakedeng. Nah ini teman gue lah kalau si ini nggak mau main nih. Sebat ya. Login dulu nge. Ayo sini. Tapi ya Buk. segame dah. Oke, Kenapa, santai, sans. Dia lagi pindah room goblok. Pindah room sini. Apa dah buri dah. Dibilang ayo emang nggak di play, gue FK doang, bentar kakak gue lagi ribet. Tunggu. Lama bet dah. Desta. Book. Back. Biasanya gitu, back, tau gak lu? Bahasa aneh. Ah udah tuh. Books. Udah. Nah, Ji. Nah, akhirnya main juga guys. kampret. Bukori emang ampas tahu. Hey. Wih, Tuh kan di ulti lu. Di ulti tuh. Di ulti nggak lu? Lu jagoan apa Naf sekarang Naf? Di sini. Apa? Jagoan lu, jagoan gitu. Anjing. Saga lebih suka Saga sih. suka hidup-hidupin dia. Iya. Support. dia support aja. Support. Oke. Itu kan dari support gak cocok buat jadi raser. Di PB kan jadi rusher. Agak Ah. main gua. Gak pernah bisa jadi raser. Main mulu kalau nggak support. Tuh kan lah tuh, lu main sama ladies PB serem gak tuh? Pok.
pro player PB, po. Pusing gak lu? Kacau, kagak ada. Pusing gak lu? Gue jadi inget kata-katanya Titan. Kata-kata gua anjing. Kata-kata. Ketemu Tiar dengan ladies drop PB. lah, nggak jelas. Kenapa, Mam? FPS drop nggak jelas. Match found. Let's go. Gua cuman satu hero lo, Omen doang anjing. Sampah banget. Let's go guys. Ntar mainnya gue pick nasi. Ntar gua ambil air putih dulu. Siapa Mong? Jet FPS tuh, turun lumayan, mulu Jet. weh. Paradise. You don't want to pick Paradise? Anjas, sofa. Sofa. Bangku. Bangku. Nah. Mana aja, Ri? Jetli. Ya. Kasih paham. Wah, ini ada yang 3 side, lu pada nggak tahu pastikan. Apa udah pada tahu loh? Apaan? Map ini? Apaan? Tahu lah. Map Kasih i- tahu Mong. Gua Monkey kill 30 di sini. Udah 100 kali main sih. Iya. Udah 1000. Ini B-nya aja yang diramain, guys. Yang tengah-tengahnya nih sering digerebek. Iya. Digerebek soalnya ada prostitusi. Waduh. Iya. Waduh. B-nya 2, A-nya. Lu sendiri kuat kan, Naf? Anjas, Boleh. buat lah. Pro player, bro, itu, bro. Jangan di iniin lu. Bro. Jangan main-main lu sama dia lu. Jangan main-main. Ayo, Pak, kita bareng, Pak. Oh, nama Bukhari. Lu sendiri ya, Mong ya? Mau jaga JP mau. Anda ada JP tahu. Ada nih, pasti ada nih. Gua belum pernah jaga ada. Bisa ya. Bisa ada. Ya. Saya aman ya. Elong. Aduh, jelek banget posisi gue ya. Wah, kenapa nih? Bentar, weh. Problem coy. Kentang. Enemy removed. Mati, Naf. Weh. Sabar ya, gue nge-heal. Ada tuh anjing SG, shorty. Iya, sabar bentar. Yo, iya. Di sini satu nih. Dia rotate ya? Nice. Wih, darah gua udah 1 coba. Oke, yang gua tandain ya. Gimana, Mong? Di chat masih ada ya, di chat masih ada ya. Ya. Sabar ya, gue nggak bisa nge-heal ya. Ya. Tutupan. Ada situ. Wah, nggak mati dia nge-lag gue. Ulah enggak mati, coba darah gua 4 batang kan. Santai. Kata ada di sana. Last player Wah, standing. terbang coy. Kampret. Kita nih, Bos. Masang. Ya. Spike planted. Lah, gua kira mati. Maaf. Noob, guys. Kalamen. Iya. Heran deh, gua padahal udah nyerep pala kok nggak mati ya? Nggak. Ikut lagi ah. Oh, Iko lagi lo. Gua beraba. Gua udah bye. Ri. Koru. Masih paham. C-nya pasti jarang dia mau. Lebih sering A. Sama B. Lah, Iya, A, B. Sini, Pak, lu. Anjay. Oh, lu situ ya, Pak? Ada nggak? Limit di smoke ya. Clear anjing. Oke, dia main B lagi dah. Main A lagi. Cek. C-nya ada nggak? ada. Satu ya. Oke, satu ya. 2. Sudah kalah. Kece plan. Wih, sekarat hit. Spike planted. Jalangin mata, weh. Gua sabar. Wih, gila boy. Darah gua 18, boy.
Wah, dari kiri One noh. enemy remaining. Ri. Sabar. Ah, sorry, AFK nggak jelas. Wih rata boy. Sorry, 5 sorry, orang sorry, boy. Titan. Mantap, Sorry, boy. Titan. Kenapa aja emang? Lu ace, Po? Iya dong. Gila. Anjay, Feby ace. What a play. Eh, Berak. Merah. Ya, lagi. Bay nggak nih, bay ya? Laut. Mana bay? Backtrack is baby seat. SMG bro, itu SMG. TMG jarak jauh coba. Ya, Di Valorant doang. SMG bisa dari jarak jauh sejauh itu ya? Nyaingin SC. Yang impas 90 nih. Iya. 90. Ri, Di mid ya. Ih gak mati. Ah, mampus. rame gak Mit ya? nggak belum ada noh. Berarti. Kita aman. Bisa anu. Barang aja deh, Anya kasakin aja dulu. A-nya, B-nya. B-nya sorry. Sorry noh. Ada nih. Fokus dong, woi, fokus. Anjay. Short satu. Saya elong. Satu. Isi B-nya pokok satu, Pak. Biar sama gua. Ya udah. Away. Dia masih nang. Mati short Lompat. Ada bang mau jadi lah bang. Au. Anjir dari sekarang bang. Aduh. Gua cabut noh. Jadi- Di mana? Di B? Oh, mid. Jendela mid. Udah masuk B ya? Sini Jendela- gue heal. jendela B. Rena. Oke. Gue heal. Kabur. Reina. Ada di B satu. Healing for everyone. Iya. Bisa. Oke, mantap Titan. Bukan gua dong. One enemy Oh, remaining. iya. 30 seconds left. Ini orang ani. Ya udah kita gebugin aja bareng ya. Suruh plan. Idi. Plan. A fix. Spike planted. Plan A kan? Iya, Rena. Gue lewat. L anjay. Ayo gebugin. Oh, depan muka gua dong. Di kiri apa? Di kiri masih dia. Lihat ya. Anjay. Ai. Mana bomnya anjing. Hancur. Bokori lagi di ultimanya ya? Iya. Anjing nggak balik-balik, bangsat. Makdun. Di smackdown. To remember. Guys, ayo guys. Bisa. Makan aku guys yang begini guys. Sa- Belum panas guys. Lugu. Untuk dekat yang lain. Oke. Oke. Kamu. Tuh, pasti- What the freak? Sorry. Woi, Ren. Sorry ya. Oh, ada series. Oh, enggak ada. Di flashback. Meta clear. Ada banyak. Ada, Pok. Mid 1. Wah, hit to hit. Di B. 32. Di B dan Berarti darahnya berapa tuh ya? 18. Ayo lo Tan. B ya. A-nya gue tutupin kok. That's bang. Ya ke B. masih depan B satu. Karakter Sage hit 132. Darah 18. Masih ada nggak, Bang? Oh, bomnya drop. Cuma satu tadi. Tadi lagi. Wah, satu di mid lagi. Naik gak? Bulldog. Belum naik dia. Dia masih di mid ya. Tuh buka udah skip aja. Idih. Lah ini dia AFK apa main sih? Bukhari udah balik apa belum? Akan keluar dia harusnya. Ya, kocak banget. Last player. Ya. 30 seconds Gue left. udah tadi, iya kagak gerak ya. Iya dia ngapain sih? Spike planted. Spike planted di base AFK bro. Base AFK. Kill him. Oh, has return kok. Has return tapi belum main kan anjing. Ri lu udah kembali Ri. Tapi di manakah dirimu? Anjay.
Anjay. Sedang di ulti. Sedang di ulti. Lagi pakai ultinya Reina, dia mau hilang-hilang. Lu first main dia bukan, Nov? Oksigen. Oksigen? What the fuck? Oksigen apaan anjing? Oksigen. Buat napas. Waduh. Mulai. Waduh. Ada. Kayak My Republic gitu. Ya kayak merek publik. Stabil gak? Stabil. Berapa? Paketannya berapa? Gue mau ganti dari First Media. 25 bps. Download? 200 berapa gitu. Aku main kok gede. Stabil lah. Download sama uploadnya seimbang? Seimbang tapi kadang downloadnya lebih gede. Pastilah. Guys, gua tahan di atas. Aman nih, Teh. Anya. Anjing Sage. Gila. Sage gede ya. Gua belum beli senjata, coba dari tadi ke jalan-jalan. Gua salah, gua lompat. Astaga Dragon. Fokus. Fokus. Ayo fokus. Plan B. Plannya juga. Player Ya Allah, langsung headshot. Ya Allah. Nice try. Anti guys. Ini abis ini si Bukori ganti aja. Temen gua udah mau main. Yuk. Hanya sepi, gue jaga bel. Ayo gua ada ulti sih. Let's go. Lu jaga B tapi ke chain off gimana sih? Ya udah, pakai aja lagi. Yeah. Febirena once phantom anjing. Febirena once phantom nggak tuh? Gue bisa ulti guys, gue mau ulti guys. Ada nih satu. Gue ulti guys. Tan, Berak. kocak. Berak. Ngapain dah? Maju-maju, woi. Gue ulti Nov. Nggak maju gue ulti. 4 lawan 5 ya? Iya, sorry gue kira bisa kill semua. Ternyata itu hanya ilusi. Di markas. Ngapain gue kesini? Apa sih gue hari ini? Iya kan. Fokus Nov. Revealing area. Weh, Ayo, rame weh. C-nya 3. Buset ya. I am the hunter. Ngulti nggak dengar suara kanan. Salah jalan, coy. Salah jalan. Yuk balikin. Ya elah, males lu. Mana ya lu, woi? Disandra lu ya? Aduh, weh. Disandra lu ya? Sorry guys. Apa? Kayak lawannya orang Thailand lah. Beneran. Oh udah. Kayak Bacatin dong. Cara tahu dari mana? Iya, suka random. Pun apps gitu. Buset, skidi papap nggak? Lu B ya, Po? Po, Ri, lu B, Ri. Iya ya, gue jaga mid. Buset, midnya dibantai-bantai bombardir. Udah. Ada dah, saya aman. balikin simpang. Ayo. Satu. Di ulti. Mati ya satu hanya. Shot mati shot. B-nya ditabrak. Oke. I'm gonna move. Plan B. TW. Spike planted. One enemy remaining. Ada di set las. Di set. Keroyok, guys. Kanan Bang. Kocak. Ya, maju. Devis, woy, Devis dong. Gue lagi gaya-gaya, Po. Oke. Wibu Gaming, halo Bang. Halo Wibu. Halo, ibu. Ada Wibu Gaming, Bro. Siapakah Wibu Gaming? Oberoy mulai memberikan kontribusi. Gitu lah, Ri. Kontrak terus. Waduh. Gue jaga mana ya enak ya?
Hai Daru. Asik bener. Woi, bisaan nih satu. Short satu, long satu nih. Cewek, cewek aman tuh. Aduh, Guys, day point. Depan lu mau. sana. Satu long nih. Jedak gue ini jago. Satu lagi elong. Enemy down. Ini elong yang Jago sumpah. lucu yang tembak hit kan, Nok? One enemy remaining. Nice. Ini orang ini nih. Orang Nice. Intinya. Orang itu intinya. Short itu short. Jago banget anjing. Oke, udah 13, no? Stay on their trail. Jago banget anjing lawan. Lah. Jika Masalahnya dia bisa heal sih. Berak. Mulu gue dia bagus. Emosi nih, ada emosi nih. Gua hanya deh. Gue mau jaga mana gue lagi. Ya lu jaga sini aja, nah. Gua cuma shield bro. Udah kebal Kamu sih. Bori, kalau bocah Oh, ini kebal ya. kebal. Gua lupa Anjas. sih. Main mana? Adanya. Aduh, Main B. Iya. main B pasti. Wah, salah pencet ya Allah. Iya. Halo. Kenapa kak? Sagi ada darah gak? Ada apa? Ada. Main apa? Thank you. Kalau Rangka. Asik. Kak nggak tuh? Gua denger lu dipanggil Kak aja geli banget tuh. Weh, minta satu lagi. Hit 96. Rame banget dah mitnya. Bentar. Sabar ya, gue Iya. ya. Thank you. Ada di kanan. Ya Allah. Kanan mana sih? Ini kanannya Naf. Sabar, Nov. Di saya tadi. Udah cepetan lah. Udah mau mati nih. Di itu, tuh saya udah masuk kan. Kill the way. Di biar tuh dicaci. Mana? Kanan gua. Kanan do. 30 seconds left. Ada, Nov. One enemy remaining. Last player standing. Nice. Opa. Mak gua nyopin tahu anjing. Wanjay. Kok ayam lo bisa titik sih, kok gua persegi. Persegi, dadar genjang ada nggak? Gak beraturan. Nggak beraturan. Plus Bisa. kok persegi sih, plus. Gue tutup nih minta ya. Boleh. Apalagi sih, Bu. Plus. Awas bom. Kan belum mulai. Bukori emang. Bisa aja Bukori kalau udah cewek. Kepencet ki biasa ngerti di PB. Alasan. Genit. Hanya gua press ya. Sagi bangkai. Wah, Wah, gila gue di ulti. mati lo. Buset. Satu kok aneh. Mau ke Ade. Demi satu orang doang di ulti. Satu depan gua ya, fix. Minta tungguin. Mati Along mati, cuman satu tadi hanya. Ada nih dekat midnya. Iya. Ada Arlong. Wah, Anya di shot udah masuk. Hanya 2. Di shot udah masuk ya. Ada Demong. Wah, deket lagi. Iya, shot plan. Revealing area. Spike planted. Oh, kan ada kan si kampret. Wah. Oke, Mbak. Get out of my way. Depan. Sama Reina. Saya depan lu ada, Nov. Oke. Ada Bang. Depan lu persis, Nov. Kanan. Sabar ya. Di depan. Sabar ya. One enemy remaining. Oh, what a shot. Loncat Lagi mati las. nggak sih? Di Elong. Player standing. Ya tembusnya tuh. Depan situ, Nov. Nice. Nova bro, ini bro. Saya tahu Nov. Hold deh. Feby kok udah kill 14 sih, Feby nggak nyantai. Wah iyalah. Baby ngecil. Nyantai lah po mainnya po. Jangan buru-buru lah main. Kalem. Kalem squad. Kalem Mereka squad. nabrak mid mulu coba. Iya, makanya. Tutup lagi deh minta deh. Dia hanya nge-press apa gimana sih tadi udah di shot dah. Itu B yang ditutup dah. Oh
Iya, sorry. Emang kalau mid di mana di sini? Ini yang gue jaga. Oh iya benar juga. Wah, flash game janji. Window satu window. Alright, Rena, nice. Lah, dia mau dendam sama gue coba. Rena di window ya. Lu naik RS Wow, sana. Akbar. Ini sagenya ngeker-ngeker gue coba. Waduh, mati. Wah, Nah, ya. Hit Renanya di ya 78, anjing hit banget. Nggak si mau. Jet hit 70. Ya Allah, di situ Last di pintu. player standing. Oh, Sama di window no. One enemy Nah. remaining. Ini orang hit Naf, turun dia tadi. Sabar ya. Santai. Itu udah ulti. Ada ulti kok satu. Udah Kalemin. mungkin. Ada gue dupin dah nih. Ya udah gue hidupin dah. Itu ada. Itu ada. Yo, Wah, tuh. ngajleng. Ngajleng. Aimnya ngajleng. Tenang Naf, tenang. Last round before the switch. Mau Last ngikutin, mas kamu si babi. Kebiasaan. Babicin. Babicin gak tuh? Oh, last round ya. Ah. Pandai belanja. Gua ada- Woi, Paredes, mau apa? Request saya cepetan. Hah? Request. Mau apa, Bang? Nggak tahu. Mau kamu aja. Ya, Iya. Lihat tuh dia gembel nggak punya face. Mati dah kita. mati lagi. Kasih- Aku mah kuat nggak ada versi. Duitnya Iya. duitnya Naf. Bebe, tolong dong. B semua nggak? Mau masuk. Coming. Ada satu. Itu Cemong, bukan apa salah Iya. dah Mongki dah. Ya. Bebe mau masuk ya. Iya. Gua udah keker. Gua A-nya nggak ada yang jaga. A-nya 1, 2. Is coming. Ignat kami. Mati. Oh shit. What a shot. Oh shit. What a shot from Titansky. Kok ada di C1? Satu lagi ada ya di Elong. One enemy remaining. What a shot, bro. Orang C. Orang Ceno. Yo, Orang C1. Ih, anjing itu beliau. itu kalau liat live streaming gua keren mampus. Ya, yang dapat Bukori coba. Ih, AWP-nya gampang dah. Switching sides. Greedy as always. Kita tero guys. Mau kemana guys? Satu line aja yuk. ID line. Satu line anjing. Satu garis. Bayo. Ayo. Tunggu lu po, gua balap lu anjing lu kok. Kok duit lu pada habis dah? Ya iyalah. Oh. Gue beli skill. katanya B. Ini B. Ini B. B ke kanannya B. Ya, Iya. Sama aja sih sebenarnya. Bedanya apa? nggak ada bedanya. Ada bedanya sih. Bedanya itu jendela. ini Let's bukan. go. Ayo maju dong, gue megang bom nih. Matiin aja mah. Enemy spotted. Gue gelapin ya. Nyambung. Kamera nyala. Wah, ada. Enggak. Wah kalau Bisa bokong ya. Gue plan. Ada ini. Ah, di bokong Nov ada heal nggak? Ya kan tadi gue bilang bisa bokong. Enggak ada heal nggak? Malah flat di situ dia. Iya sorry. Di B short 1. Pam. Be short dong. It's called Bish. Wah. Wah. Mati ya, aku langsung ada. Last player. Nice. Langsung depan mata weh. Bisa lah Nov. Ada sih lu kocak. Dikit. Ngawan gue patah-patah nih. Tembak. Nah di situ. One enemy Oh. remaining. Nah, iya bener. Bokong. Iya. Mati gua. Kita mati. Anjay, clutch. Ampun. So well. You are incredible. Nggak salah nih gua live nih. Terus sama. Mati bersama. Bisa. Berdebah. Belanja. Ayo belanja. Yuk lagi yuk. Tinggalin hati nah itu.
Kayak tadi ya, kita ya, Pak anjing. Iya, kita maju nggak ada yang ngeplan lah. Bomnya di belakang anjir. Ah, tiba-tiba di base bomnya. Bakar. Oh shit. Apa ini? Oh, Bang, Bentar. AWP ada AWP. Wah, itu hit banget AWP-nya. Nice, ayo. Ece. Kayaknya aman, Pok. Ayo. gua plan ya. Iya. Ih, cabut. gas. Bam. Ini gue heal. Awas bang, bom gua. Iya, gua ngerti. Dari bokong tuh. Enemy spotted. Ditembusin coba gua. Tenang, gua bantuin. Ada gua. Ada gue juga. Asik. Wah, no fit banget no demi Allah. Oh, tahu ya. One enemy remaining. Di mid ya. Nice. Ya. Gua Iron Man. Sampah kill. Bokil. Ih, suaranya keren banget dah. Guys, siapa belum ada punya ulti? Lagi yuk. Gua ngebak kayak lu tadi lagi bang, nggak ada darahnya. Iya, relock itu harus di relock. Gue tebas malah. Siapa nih Aspen? Oh shit, Gua, sabar. kena flashbang anjing. B-nya nge-push. Kayaknya kamu kemit itu. What? Awas mid-nya maju itu. Enemy spotted. Enemy spotted. B-nya ya, awas ya. Iya. B-nya di kanan. Oh, oke. Ayo dong. Di kanan kiri. Rotate aja. Wah, Kanan kiri kan? kanan kiri. Iya. Kayak C-nya kosong. Gas. Kayak C-nya kosong. Ada tuh di jendela tuh. Step. Pasang guys, darah gue sekarat banget. Sabar ya, gue ngecil. Santai. Pasang sini gue. Ada di kiri gue. Wah, dari mid ada. Anjay, mantap. Depan lu. Remaining. Last dari mid. Nah, Nice. Nice. kepencet. Pencet apa tadi? Anyone need anything? Anyone need anything? Tuh kata itu. Ya, bom. I think so. Mau ke A nggak? Gua ada ulti. Gas. Gas terus, pantang mundur. Digas. Gaskeun. Tuh bisa bunny hop anjing. Let's go. Go. Gua smokin dulu bawahnya. Di window ya. Oke. Gua naik. What? Orang window. Sabar. Mati atasnya mati. Ayo masuk. Wah, satu lagi orang atas. Dan, bentar ya Dan. Ada Zidane. What the fuck? Ih, nice. Pasang guys. Sabar ya, heal dulu gua. Sabar. Awas Dan. Longkang. Wah! Semua teriak. Dari long satu, short satu kayaknya. Bom ambil dulu. Belakang lo, Bu. Out of my way. Ada buk belakang buk. One enemy. Dari kiri, Bu. Long, bisa long. Kanan lu kok, iya. Fix kanan lu itu. Still in sight. Kalau gua pasang. Nice. Akan tuh gelap boy. Anjay. If we go easy, Gua ada ulti nih. we'll never learn. Bisa nggak? Ayo. Ri, abis ini gua ajak teman bentar ya, Ri. Santai ya. Si Afif yang tadi Sulaiman. Let's go lagi. Ini grafiknya nggak ada high low sih ya. Semua rata. Ada kan? Emang ada? Ada lah. Nggak ada, no? Emang ada? Dong. Asik.
Asik. Enemy Sikat Ri. Yah. Betul lagi di ulti, tidak takutin nggak tuh kocak. Ya. Di jendela tan. Yeah. Lah, There B-nya that. awas ya, B-nya awas ya. Is that coming sih? Ih, ada di Cetet, nggak tahu di mana. cetet, cetet. Tiba-tiba ditembak. Ya ya ya. Jangan mati bet ya. Santai ada gua. Kaget gua anjing. Di mana? Silong. Alright, sabar Pak, gua dulu Pak. ini di kanan juga ada. One enemy remaining. Last di mid. Lah, Jar. Ya, ngilang lu Pak. Udah majuin aja kan buta. Ajuannya jeda enak itu. Iya, negeri. Wah, Standing. 111. Biarin, kebian. Nih kasih tahu pisau lu Pak. Oh, kejuaraan pisau ya Pak. Nasional ini bos. Dong. Bacotin. Dong. Anjing banget nyuruh bacotin. Lu dong bacotin. Dapet dong. Tai. Dapet, wah. Tai. Tai. Kok katain tai tuh? Tai. Tai. Ya nah. Tai. Wih, gue lupa chat. Oh, apaan? Custom loneliness. Ini Kanza. Good source. Tuh, resource. Ya sorry. Let's go. Awas. Mati banyak satu. Mid pasti ada. Abatan. Iya ya. Ngebokong orang mid. Dari mid ya. Tinggal bersama kita. Mereka bersama kita. Dari bokong ya? Kak aja. Nih. Ya udah plan. Lah mereka di base semua, gue diganjel di base, cowok. Aja muci. Ramitan. Bangsat ternyata bawanya ke gua lagi anjing. Di situ diganjel anjay. Sama Sage, ini Sage. Sabar Pak, step Pak. Pasti lewat tempat kita dia tuh. Nanti satu. Ya udah lu lihat situ gua lihat sini. Oh, dia. Oh, rame-rame Satu lagi. Orang B anjing. Orang B satu lagi. Loh. Lah, gue di atas lu. Oke. Hah? Attackers win. Ya kalah lagi tuh, mau Titan juga kampret. Tat. Nanti hari. Bacotin aja dulu. Ya, bacotin terus. Aduh, bacot terus, Nov. Kasih paham. Mana temen gua nih? Robodik. Yuk. Nice guys. Tuh, kok lawannya jadi lebih tadi susah kan, Po? Udah susah kan tadi, Po? Wah, parah. Ingat gak lu yang tadi? Anjing ya. Parah itu. Oke, thank you ya. Yo, Iri. Thank you, Ri. Thank you, Ri. The range tuh apa sih? Ada yang pernah main The Range nggak? I don't know. Custom game ya? Dia nggak custom game. Q. Yuk. Invite. Oh, gimana chat all mau? Hah? Slash A. Tuh, kasih tahu tuh. Soles. Udah login gua. Slash A. Tahu slash nggak? Slash tuh tanda miring, garis miring. Bangsat banget Nova anjing. Tahu- Nanti tahu- kalau udah July. Tahu slash nggak bangsat? Iya. Sini, gue invite. Temen SMA gue nih. DS. Bentar. S. D terus S. DS. Nov share kali di Facebook, Nov. apa? Gue lagi live kan. Oke, sabar. Artis bos, ini bos. Dan Kristanto. Tapi kayaknya gue nggak ada ini, Nov. Nggak ada apa. Lu copy link di IG gue lah. Iya. Hah? Copy link di IG. Apanya? Emang gue kan nggak live di Facebook. Ini kan gue
share ke Facebook kan? Oh ya udah. Oh, Maci. Viv. Mar teman gue nih. Mana lu? Mana lu? Ada bodoh. Udah gue invite DS. Nah, mulai mantap. Mantap. Afif. Oi, Vivi. Lagi live nih Vivi gue. Match Sabi. found. Naf lu lagi kan? Iya. Alright. Apaan mah? As always, Omen. Nanti aduh split ya. Mager banget gue main di split. Split. I always Reinhardt nih. Reinhard Sinaga, si Banteng. Tolol. Reina tuh Reinhardt Sinaga. Anjing, iya bang, maaf. Ada judulnya Titan. Apa? Bareng Ladies Valorant. Lu lagi Valorant bukan? Masa gua mabar bareng pro player PB? Ya kan nggak tahu. Valorant. Iya. Bingung nggak lu? Twist banget nggak tuh? Jadi apa nih Nov yang bagus judulnya? Ada bebas ke kakao lah. Sos kaku ya? Sos kakao. Gaskeun. Burung kakao. Split tuh di mana ya, Viv? Kita jarang banget main di sini. Udah pernah belum? Belum kayak ada sama lu gua. Hancur. Gua mau sering sini. Oh, lu sering ke sini? Iya. Mau Barox. Barox X Barox. Fuji. Lebih 1 game 2 game hilang. Iya, satu game Biasaan bilang. gitu mulu. Namanya juga Barok. Fujiyama namanya juga. Gunung. Oh, Viv. Ya, gimana nih kita kapan mabok nih? Gue lagi live, gue lupa. Gue lagi live, gue lupa, Viv. Cuek. Kenapa, Viv? Kita mau di mana? Mau di rumah siapa, Viv? Ini belum masuk ya gamenya ya? Belum, bro. Nah, baru. Itu sama banget gua map ini. Lu tahu Naf map ini? Tahu udah semua map gua. Anjay, gue belum pernah bro main di sini bro. Dari pertama kali Wah. Sekian. Hah, lu emang pertama kali? Iya, dari pertama kali rilis. Iya, Pas hari hanya. iya. Anjing. Kita 2 hari ya, Viv ya? Gua, Apa? iya dikasih tahu teman gua. Oh. Main game ini ya, kayak bagus nih di luar. Gitu. Ternyata seru juga ya. Iya, ini sumpah gua kira Nggak jelas. Lu main Apex nggak lu? bakalan nggak rame sih kalau gitu. Kalau kata gua. Beda pasarnya. Pasarnya beda guys, tapi Burung. Mid ya. Satu- Mid ya. Help me guys. Help me guys. Ayo, mid di mana? Di A juga satu nih. Dia nggak mati anjing. Udah dibilang. Ya maaf. Satu. Base kita, capcet. Hah, ke base kita. Anjing gua nih. banget itu Rena. Satu di kiri gua nih tadi. Apaan tuh anjir? Jet tuh. Woi, rame banget. Lihat 3 orang. Siapa namanya? Gua ngebak lagi dah kagak ada darahnya. Ada nih 77. Di gua nggak ada, iya di A. Viv. Masang dia. Masang di A fix. Spike planted. Bangsat. Titan judulnya rame banget Titan. Last player. Belum ganti, Nov. Semua dimasukin bareng edit Valorant. Yang live setiap hari. Sorry. Valorant gitu. YouTuber pemula, Nov. Gak apa-apa ya, maafkan. Iko? Hey, Iko? Iko lah. Gembel. Kayaknya Saya lah gue lah. nggak jelas. Teman-teman kita banyak yang beli senjata, guys. Ya, kocak. Kita- Gusto. Iya, nggak setia kawan. Nah. Sumpah gua nggak tahu map ini lu. Kita pernah main sekali ya, Viv? Enggak kayaknya Bang, gua sama lu enggak pernah. Gua pernah main mati ini. Sama lu enggak pernah kayaknya tapi. Hancur lah. Sorry ya guys kalau bego. Bisa C ya. Bisa C. Gila, itu Emang ada C-nya?
Reina hit 120. B. Jet 100. Ini masih kotor. Sakitan dia. Ya elah terbang aja. Kiri gua nih satu nih. Hit ya. Jet Reina hit. Sabar, gua ke B deh. Nggak bisa ngambil atas. Masuk. Ah, anjing no charges lagi. Dua dari D. Masuk. Last player Hey. standing. Masih di atas satu. Spike planted. Bangke! Gua diterduk banteng anjing. Serem banget liat lu. Lu udah deket sama set bang tuh ton. Oh, sorry. We got this. Santai. Lu lupa tadi gua gel 30, Vin. Ah, anjay, tengil. Woi, GM woi, ngapain lu pada 0-0 woi? Santai. Ngapain di sini semua, weh, kocak. Kocak. Ini di mana sih? A-nya tuh di kiri. Oh, oke. Ini gua di B ya? Iya. Gua nggak tahu di mana. Iya di smoke lagi. Ini gua di B ya? B-nya clear. Rame. Bisa. Oke, coming. B clear nggak? Masang dia. Spike planted. Wah, cepet banget. Ayo, bakar. Lah, dia tadi mana? Balik bang kiri. Sabar ya. Masuk Mbak. kiri tadi bang. Oh, sorry, gua nggak lihat. Evan ada nggak? Nggak tahu gua nah. Wah, kaget janji. Di tikungan A anjir. Darah gua berapa sih? Gitu. Darah 100. Wah, dia satu dua. Guys. Itu hit banget. Selamat Ah. Anda. Udah save aja, save. Oh. Oh. One enemy remaining. Sumpah gua nggak tahu map di sini, sumpah maaf ya guys. Gua harus belajar dulu nih di sini. Boleh, guys. Bully. Nih. Kaget anjing gue, Be. Ya Allah, Akbar, mana ada sih? Tenang. Kita tunjukkan. Siapa kita? Yoi. Indonesia. Siapa lu? Iya. Kok lu gitu? Jangan gitu dong. Dia B mulu nih anjing. Gua ambil kita dong. Kali. Apa? Oh iya. Ani. Dia main amu. Kita berapa nah? 1-2. Satu. Mati satu, ada satu lagi. Ya gua bantu aja bentar. Emang temenin bang. Iya, tahan. Rame Aduh. Ada 2. Minta satu ya. Sorry. Len. Wah, gila SG dekat gitu. Spike planted. Maaf. Still confused, bro. Last player standing. Udah nggak usah kayak dah. Ada 4. Bisa ini clutch nih. Fifth Gue yang patah-patah, apa dia yang patah-patah ya? Iya dia. Astaga. Gila gua. Berat banget, Viv, kelihatannya, Viv. Kayaknya deh. Parah ya, kenapa ya? Jadi lo aja. Ini kayaknya bukan masalah PC-nya, no. Iya, settingannya kan. Iya, mungkin. Coba ganti ke low, Viv. Lu ini high. Nggak bisa nanti. Ini gua ada Router. Setting lah gantinya. Gimana cara gantinya? Hmm. Kocak, oi. Kocak, oi. Ada lah. Gimana? Ada. Gimana Oh, max cara FPS. Loh. Oh anjing. Viv. Udah ngeliatnya. Iya, dia tahu. Santai, Viv. Oles aja. Gua nggak tahu ininya mapnya sih. Jadi susah ngegendongnya. Anjay, tangil nggak? Tangil ya. Canda, guys. Ini gua ngebug mulu sih, tau nggak lu, nggak ada darahnya. Dia amul guys, B-nya nggak pernah mau dihajar. Kok lo ada ulti, Pak? Takut dia akan ada titan. Anjay. Lah kita di smoke. Hanya gua push deh. Bisa mid deh ini. Kayak nggak ada kehidupan anjing. Ini belum ada ya? Clear, gua udah push ini, Wih, mid masuk mid. Oh, di B. Net masuk juga. BB, fix B. Mid masuk tuh si Jet. Terbang dong.
Ngeselin aja tuh. Udah hilang mungkin. What the fuck? Spike planted. Mana? Ya. Yang kocak. Healing you. Ya kok ngeluarin ini. Sorry. No problem. Ya kita berempat-empatan. Nah, blam. Nah, blam. Apa ditutup kita? Enemy spot. Aku kocak nggak mati dia di atas satu di atas. Hebat kali. One enemy Satu remaining. lagi di atas. Aman. Oh yeah. Nice. Oke, Pak. Kesetrum. Aduh, fuck man. Anjir, tadi di bokong gua kesel. Kasih- Mulai, Bang, gitu. Kasih paham. Nice dulu dong, Mong. Nice. Gua nge-push aja, Viv. Ini gue di B ya? Oke, gue ingatnya gue di A terus. Iya, dia A mulu, cok. Ada nih kayaknya ke A lagi. Ya dia ke A. B-nya clear lagi, Viv. Pindah aja, Viv. Aduh. Ngepet, A lagi, coy. Tolong dong. Ya, coming. Anjir becek. Gue masuk di selokan. Lah ketahuan gue. Spike planted. Spike planted. Enemy spike. Di kanan, Pak. Satu lagi, Pak. Ketahuan lagi. Satu lagi. Di balik box. One enemy. Satu lagi di balik box. Satu lagi di set balik box. Oh, pindah dia. Ke belakang dia. Nice, Davis satu Davis. Nice. Berisik keyboard lu. Sorry kill. Mekanikalnya terlalu alay. Nice. Woi, Robodik nggak mau nge-kill, woi. Robodik. Phantom banget. Parah anjing, no 6 gua kan. Ya, siapa yang mau tadi? Lu mau Phantom? Siapa tadi yang mau Phantom? Lu ya, Naf? Mau lu? Nggak apa-apa deh. Nggak bisa gua, udah nggak bisa. Udah. Nih, tapi Iya, santai. Gua nge-push terus anjing. Kagak pernah ada. Itu nggak apa-apa, pakai. Sponsor, gantilah sponsor 63. Lagi ya. Ntar lah, kill. Aku minta sponsor aja, Viv. Dia A lagi, sumpah B-nya clear lagi anjing. Tapi bohong. Wah, gila beda dua. Kocak, kambing. Satu A-nya ya. Bentar guys. Jangan mati dulu guys. Rotate. Kanan. Aduh, pakai AWP pula nih. Last player standing. Kesel gila. Parah banget ini. Kenapa yang lebat gua, Bang? what must be done. Oke guys. Semangat guys. Ayo. Sorry guys. Masih ada harapan nggak kita menang? Buset itu sih saya sih 12. B-nya clear Naf dari A terus dia. Yang rame. Ya dia. Gua kaya. Ya bener tuh, ya bener. Iya benar serius udah ada smoke. Coming. Oke Kalau emang. mereka nyebar kan. You will not kill my allies. Bangunin, gue juga bisa ngebangunin orang. Pelan dia. Spike planted. Ya what the fuck? Gua bokong mati gua. Wah. Ada gak tadi balik smoke? Kabar gue tutupin. One enemy remaining. Davis. Dibus bang. Nice. Ini tuh kayak cek. Nggak, ini kayak CS nggak sih? Kalau planting tuh dapat duit ya? Iya, ini kan perpecahannya CS. Lu kayak main CS aja lu. Main lah. Hah? Kalau cupu. Hah. Capek deh.
Sampai juga belajar bang. Iya, Neng. Boleh, boleh. Baru main bang. Woi. Iya. Kalau di PB bully-bully nggak? Kagak, Bebeng juga cupu gua. Gua mah. Bisa metan. Iya. Gua tutup ya, ntar ya. Ya, bentar. Bisa B. Maksud lo itu kali. Bentar. Ada lagi. Nice. Darah gua berapa ya, guys? Sini. Dan lu cepet. Lu lagi ngapain tuh? Jagain mutiara. Mau tutup. One enemy remaining. Wah, Afif. Pas waiting itu. orang A ya? Hit banget. Di B hit banget. Gila. Iya, Nov, kan gua kira mati. Gua kira gua jago. Lumayan, tahu. Pada lumayan. Aduh, mau ulti aja susah, nggak tahu tempatnya. Gimana nih? Tiba-tiba gua muncul di base dia ada semua. Dia di A mulu ya, mau nggak? Oh, aing ulti lah. Iya, Bang, cuman 2 ya, Bang. Brengsek. Aing ulti. Kasih tahu Bang di mana? Ulti ke belakang mid aja, Tan. Ke belakang mid sebentar. Nah, ada nih tahu ya. Dia ke mid lagi nih. Ya, dia pakai ulti dong. Buset. Sorry guys. Coba. B-nya apa A dia? Iya itu gua. Mati. Ini masih waiting gue. Wah, pala dong dia, hoki banget. Di mid 1. Ya, gue enak banget maju. Oh, udah masuk gak sih jetnya? Iya mid, sorry. Plan. Spike planted. Plannya di A ya? Di B. Oh di B. One enemy remaining. Satu lagi. Last player standing. Nice. Di sini. Ih, Sarah bisa gitu nembus gitu. Enak tuh pakai Rena, gue makanya sih. Iya, makanya tuh combo soalnya kan. Iya. Bombo. Lu bisa, Bif? Tinggal Reina doang gue mau buka. Gua mau buka arena deh ntar. Nggak boleh, Tan. Dia Tan main aja, Tan. Open only. Bosen po tapi po lama-lama juga brengsek. Ini mousepad gua kenapa lagi? Teleport. Mousepad aing keset euy. Kayaknya udah nyala sih gua. Cuci Tan. Cuci banget tuh sekarang. Mita ada satu. Iya, Kocak. Ada. Ada satu lihat. Main juga belum. Ada dong. Oh, kan? Mati. Cek aing ge naon kan? Kami Anjay, man. Nerding 1. Hit bat 134. Di 1. Oke. Udah masuk belum? Udah. Belum masuk ya. Bisa. Udah B udah. Waduh, oh ya, plan 1. Penting. Waduh, ketahuan. Jam. Spike planted. Ya Allah. Wah, bokong. Dibalik Tan. Satu kiri gua soalnya. Si Jet. One enemy remaining. Ayo plan, ayo Davis. Davis. Dari base dia, dari arah base. Calm. Kayaknya tadi CT ya. Itu tadi di MTRO anjing. Teror dia dari base. Viv, lu masih parah kan, Viv? Last round in the half. Asrang. I trust you, bro. Asik. Spend. Spend nggak tuh? Spend. Bokul. Bokong cool. Waduh. Nggak keren pisau lu. Nunggu banget. Dele. Lihat tuh. Lo kayak kakaknya Upin Ipin dah. Kayak Karos anjing, karakternya si Nova. Belum ada ya, bisa mid lagi. Awas lo. Aja. Ditutupin aja. Ditutupin. Coming. Ada nggak, Viv? Ada dia kosong. Mana move? Ulti. What? Berat SG. Gue tutupin DB-nya. One
enemy remaining. Oh, easy peasy. Mantap boy. Easy peasy lemon squeezy, bro. Ih, satu lagi di situ. Lah ketarik, kampret. Di slide. Kena lagi coba. What? Gang dia di gang. Ini boy. Hilang boy. Sini, boy. Kayaknya enak gitu main Rena. Switching sides. Yeah. R dulu kill terus bisa ngilang kan? Iya. Bentar, Bo. Sini go Go ayo go Ayo. Sepatu nih kan. Hah? Toko sepatu. Nih, Viv. Mau beli apaan lu, Viv? Sponsor. Air Force One. Waduh. Cara Dan nge-spray gimana sih? P. Oh, T. Gua kira P. Iya, Mongki demen nyebutnya. Ayo. Gerobak. Tuh, 2. Iya. Ini kita doang tuh yang punya shield. Awas. Ada di kanan. Buat kita ya. Sepoi babi. Ada kanan kiri dia. Kiri satu. What? Refill. Nice. Di kirinya clear. Kanan. Itu hit banget, Viv. Set A. Pelan. Hebat. Satu atas, satu depan. Tadi siapa? Itu lagi plan. Bomnya. Udah. Weh, ya. Kiri gua satu. Ada, Viv. Lah, dari kanan anjing. Fokus. Nice. Last Udah, player kiri lo, Bang. standing. Idi. Anjir buset dah. Apa? Enti ini kan map tero. Ini map Iya. tero. Kita kan tero. Tenang, bro, tenang. Ini. Ya Allah. 2 digit dong. 2 digit dong. Pakai Bomnya bawa dah. gua. Gue udah remit aja. Masih echo kan? Udah pistol bagus. Iya. Sini guys. Ayo, Mang. Ayo, Viv. Kita kasih tahu karisma bangsa, Viv. Enggak penting banget enggak. Siapa yang solo? Beli lagi senjata ngeri. Ngeri kali. Aja. Hanya udah gua smoke ya. Anjing, location gua refill. Di mana dia? Naruh ininya. Ya. Lah ada di situ. Sorry, Bang, gua nggak tahu. Oke. Apa? Ayo, Pak, di kanan, Pak. Ini kanan, Pak. Dari mid satu ya. Mati. Di set A nih kayaknya. Orang mid satu ya, orang mid satu. Plannya Itu nggak mau planting. Planting. Ayo, sabar gua belum cek set A-nya. Satu di atas. Hayu. Plan A clear. orang mid satu ya. Ada Ya. Terus ada. Dari belakang gua satu ya. Ya. Gua liat dari kanan nih. Satu dari kanan gua satu. Wah, hit dia. Wah, babi. Ya bisa ngacau ya. Satu udah lewat tuh. Ya, gua bentok lagi turun mati. Ya enggak headshot, enggak mati. Nice, Kampret. nice. Santai. 104 kena. Tenang, kalemin. Kalem skut. Slow ya. Kalem squad. Babi cin, ayo babi cin. Let's go. Bye. Yuk. Kayaknya A-nya tuh bingung dah, gue diserang dari situ. Kayak kalau kita semua A bisa. Yuk. Bisa. Ini siapa nih? GLHF. Nih. Apaan setengah? Setengah. Saat A gua smoke nih. Oh, gambar mata tuh. Oke, bener aja turun. Nah, Apa? Ada tuh. Di kiri tan. Iya tahu gua.
Kena hit. Mati anjing. Bomnya pegang. Ada kiri gua satu. Bomnya pegang. Bomnya pegang guys. What the fuck? Dibatuin lagi. Tembakin aja, Po. Yang peler kan. Lama banget dah. Lah ada di ujungnya kampret. Cerita. Mati. Aduh, atas, heaven. Nice. Mati. Pelan. Boy. Ini Reina versus Reina, boy. Mati kau, boy. Rena versus Rena. Kenapa? Apa sih? Udah mati. Udah dong. Suaranya sih. Telat. Aduh, gila gua nih Kayaknya. Live 12 jam sih. Live PB 12 jam hancur nggak, Po? Buset. Nova doang tuh. Matanya auto hitam. Ya emang mata lu nggak hitam anjing. Hitam sih. Nah, lu lagi. Atasnya nih heavennya gua smoke. Wih, matanya sama. Dari ujung. Dari apa? Yang kiri itu? I don't know. Namanya apa, Vi? Ayo. I don't know. Kau mundur semua. Ayo. Gimana nggak mundur ya kan? Ada api-api. Stepin. Nah, dari markas ke markas step. Iya, disuruh diem aja kemana, Pak. Di set. Kanan gua tuh. Iya. Ada suara becekan siapa tuh? Iya, ketahuan anjing. Wih, terbang janji. Ya. Ya, kocik. Ya, di kiri, masuk situ kiri. Lah di sini. Iya, SG jangan. Tumbal. Biarin gue tembal. Ini kayak ke B aja nih, barang nih. B point. Awas, Bang. Dia pintar juga tapi. B-nya planting. Heaven ya. Ya, nggak dicek dulu. Iya. Dia ulti lagi. Ya, dari kanan gua. Last player standing. 30 seconds left. Kayak ke B enak, guys. Main kan. Ya. Nice try. Step-nya jaga dong. Pada kayak kuda. Ayo lagi, guys. Bayo. Siapa yang bawa? Gua. Clearin dulu ya setnya. Gua mau bunny hoop. Di sini bunny hoopnya lebih gampang jauh ya, Vi. Anjay, perkumpulan stiker. Perkumpulan stiker. Ada guys nih, gua maju guys. Gua buka anjing. Awan dong, lu lempar gituan, kocak. Nggak ada clear. Enggak ada clear lagi. Di kiri. Maaf nggak lihat. Tadi hilang janji. Kiri belakang. Kiri belakang. Kiri belakang. Awas Gua bokong. tunggu. Gua butain lu. Apa nih? Let's go. My ult's not ready. Cek di kiri, Po. Clear. Gua masang ya. Ya. Heaven ya. Heaven ya. Planted. Di heaven ada dua. Wah, di atas gitu. Nice. One enemy remaining. Oh, bokong. Bilong. Bilong las. Nice. Anjas mabar. Curang lu mau terbang. Aku maling di balik awan. Aku mau. Lagi kali B lagi ya? Gue jadi tumbal mulu. Bangsat. Gue bisa ke B side. 14 mati 15. Hancur ya? Bapak, yang penting menang. Iya. Ya. Apalah arti kill. Apaan sih, Mong? Enggak cocok banget Mong ngomong iya. Terlalu Sunda. Terlalu Sunda. Gue bisa ulti. Yuk main-mainnya. Wah, anjing babi kaget gua Titan. Ada guys. Clear anjing. Salah belum cek ke kirinya. Sini, Tan.
Nggak ada, clear. B-nya clear guys. Ada. Untung aja. Oh, gue yang bawa bom lagi, gila. Serem banget gitu. Ada di atas. Oke. Digaruk dulu. Ada di kanan gua satu, kanan gua. Jatuh ya. Jatuh ya. Iya, iya. Ada dia. Ada di atas. Mati yang dari atas. One enemy Yang remaining. dari kiri nih. Nice. Nice. Ada ulti guys, kalian guys. Iya, gue belum pakai ulti. Ultiin, Po. Masih paham, Po. Ngilang-ngilangan. Ini kayak gini ngebug ya, Viv ya? Nggak ada darahnya, Viv. Alright. Ngebuk. Ngebuk ori. Iya, gua. Di muka lu, Nov. Mau gua stikerin nggak? Nggak bisa. Wah, berak udah. Ayo guys. Terbang nggak tuh? Ada di kiri. Awas kiri lu, Po. Kan live lu nggak pakai itu ya delay ya? Pakai? Emang nggak delay? Tahu. Kan live gua ya, kalau gua nanya lu. Sabar, atasnya gua asepin dulu. Ini bahaya dia tuh. Sabar. Ada. Untung mati. Pelan. Kan lain megang belum kan. Masih ada. Gimana? Di atas Heaven, fix. Oh, Di atas ya. Wah, di bawah. di atas satu, bawah satu. Feby, Enemy remaining. Davis dia. Ya, Bokongkil. kalah anjing. Ini bego banget. Iya. Told you, bro. Kita ganti kali ke Ayu. Keseringan ditabrak banyak tuh. Jadi ngotak. Nov by Nov. Iya, sabar. Kamu. Aduh. Yuk. Go. Tatat. Woi, astaga. Ada api nanti. Oh, bom. Iya. Gua kok udah nge-cancel nggak mau ini sih. Ini apaan, Tang? Oh, vandal nggak jadi ya. Vandal nggak jadi kocak. Padahal enak. Di belakang. Vandalism. Phantom. Mau dong dibangunin. Pelornya cuma 25. Bentar ya. Waduh. Oh shit, gokil. Gue dialangin dong, Nov. Itu bukan gua, Nov. Ih, di kiri lo, Nov. Itu gua, tolong lah. Oke, tolong. Tolong. Jagain. No charges left. Anjing yang dibangunin repo lagi, anjing repo. Mana sih? Nah itu. Anjing. Gua udah hidup. Tahu gak? Gua bangunin CPL yang tetep ya. Nggak apa-apa. Aman. Di set A ada satu tadi. Wah. Fishing shot. Wah. Anjing nggak tuh di situ. Itu sih kocak. Woi. Kocik. Itu sih kocak. SG puter anjing, makro. Itu Keltek anjir. Hoki, ayo. Der. Tuh A tuh lebih susah ya, tapi kan iya nggak sih? Gue udah ngebangunin sia-sia. Makanya bangunin gua, bro. Darah Kasih tahu kata Mido, kasih tahu AWP lu, Viv. Ngolek anjing mau main apaan ngolek. Kita jadi anak street boy dulu. Street boy. 4 digit. Sabar. Let me. Bentar bang. Titan. Woi, Titan. Di ulti AWP satu hit, Nov. Anjing lah. Bentar, Bang. Tawan dong, woi. Ketahuan dong, boy. Orang udah ketahuan itu.
Itu AWP lah. Ya anjir baru gue decoy. Mending ganti yuk. Mong, lu masuk aja, Mong. Hei. Nah, dibokong lah, dibokong. Gua udah curiga kan di bokong itu deh. Gua udah cu. Kalem rata mau ngasih tahu, Mong. Terbang mong. Udah 3. Ya. Nice try, nice. Nah itu nih. Nice. Susah juga B-nya AWP. WhatsApp. B-nya jadi susah sih, Bang. Apa? Balas game ya. Yap. Panggil temen gua. Yap. Aman. Aman, Viv. Gua masih kayak akan ini. Emang gak ada kali lu. Ada. Oh, bukan FPS bang, anjing high average. Ini gua dari tadi belum gua. Ping lu. Iya, ini mah internet gua ya. Ini ceritanya. Gua bisa ke bentar. Bisa, soalnya udah ketahuan nih. Gua ambil mid. Gua mau ke A ya. Klik aja kali Ada ya. nih di kanan nih. Emang. Gua terbang Ya. lah, Mong. Hah? Apa? Bisa terbang. Ada tuh. Mati. Wah, hit banget. Lu bawa bom lagi bang. Ada berapa? Wah, bom drop. Sorry guys. Cepetan belakang gua satu. Langsung aja masuk A-nya. Sorry banget guys. Tunggu, Mong. Kita harus diajarkan step asik. Nice. Di kiri lu ada AWP satu nih coba tadi. Jet. Belakang lu. Sabar ya. Santai. Kanan gua. Wah, Buset, kiri. samping. Kanan lu satu. Mong. Player standing. Kaget tuh ya AWP-nya. AWP nafsu tuh. 30 seconds left. Enggak AWP Bang SG. Mau terbang dia nggak bisa. mentok kepalanya anjing. Nah, situ tuh tadi. Aduh, sorry banget tadi gua. Save. Adjustment juga lo. Sorry. Udah. Save aja, no. 10 seconds left. Itu banyak bro. Bawah. Nice try, nggak apa-apa. Iya. Play. AWP-nya jagain Match di point. bomnya dong. Iya. Kayaknya 2 ya. Ayo guys, semangat guys. Semangat, Kita guys. bikin OT. Kita kasih paham, ayo. Kayaknya harus lebih sabar. OT nggak tuh OT. OT. Cap orang tua tuh, Viv. OT. Masih bisa. Dia AWP sih, B-nya AWP. AWP 2 nggak sih dia? 2. Oh, pantesan. Kalau Scott. Ih, dekat banget tuh. Kita berisik banget. Keren ya. Gue mau ke B guys. I wanna go B. Satu mana anjing? Aduh. Di mana guys? Lah nggak mati. Kiri kanan ya. Oke. Itu bomnya jangan maju-maju. Awas. Sawoy B-nya. AWP sih. Dia bom. Awas Pak, lu bom sendiri tuh, Pak. Bomnya drop. Gue megang bom ya. Iya. Gua mau ke B. Ayo Viv, ke B, Viv, pelan-pelan, Viv. Kayak ujungnya Viv dia ada, Viv, lu masuk duluan dah. Wah, Kanan gua satu. Pos ini ke B, Pak. Dia di pojokan kanan sana, Viv. Lu kayak lu, Viv. Gua cek kirinya. Clear. Cover ya. Wah, hit. Bomnya. Sorry. Gak ada mid satu ya. Bomnya mana? Seconds left. Well Kocak play. banget begitu. Oke banget dia begitu caranya. Depan mata. Atas. Wah, bisa. Lah, kok nggak mati? 10 seconds left. Ya. GG boys. Udah. Nyerahin. GG boys. We lost.
Akhirnya. Okay, take a break, guys. No, thank you, no. Win. Here we go, guys. Nice play. Thank you, Nov. Lo jadi cabut. Thank you. Ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelah dulu ya. Siap. Thank you. Thank you, Nov. Ini sama-sama Reina coba MVP-nya. Yuk. Nov, gua numpang DS ya. Oh ya. Yuk, main lagi yuk. Ada siapa? Ayo. Kita kasih paham dia. Bangsat. Santai, Viv. Kick ya. Apa? Kick jangan. Min 1 sini, Ri. Come join us. Enggak, Boru. Bokori di live dia. Ri join, Ri. Anjas, books. Day one. Asik kita sosok Day one. Mau Ayo. satu hari. Siapa tadi? Ri. Ayo Ri main, Ri. Ri ayo. Without fur. Book. Lah ada Pradipta nih. Iya, ada Dipa di sini. Ini isinya gue bilang kan itu dia tadi yang Dipta. main nggak sih Bukori? Legend PUBG. Bukorina. Woi. Dia ada di live streaming gua. Ini ada di Discord. Ada. Oh, Airi. Gue ya udah ya. Si Nova pindah ke sebelah. Itu si Manda udah kelar ya? Udah nih gue lagi download video lu. Lah kalau lu lagi download kenapa nggak kasih gua langsung? Udah ada, lu cek deh saja. Oh, alright. Kok marah sih? Dan besok deh gua upload. Harus download dulu ya. Playing Point Blank. Siapa? Sinyo Stozy Sahari. Rame banget ini. Ini Des playing Valorant. Itu Onta juga lagi main Valorant tuh. Airhaven. Ikan plus asik ada ikan plus. Ikan plus nggak tuh? Ada SL cueng. Gak ada. Mana Ri? Lagi OTW login gua. Ada Rere Bredel, ada RIS, Savero, ada Dipa, Ada Titan Screw. Iya, Titan Screw. Di babi jantan ya? Babi jantan, liat babi jantan tuh. ada Juan cuy. Babi jantan tuh, jadi ada babi betina, babi jantan. Gimana caranya? Dipilihin anjing. Tai Juan, banget. cuy. Ini Juan anak Royal kan? Iya, Juan sih Juan. Itu dia yang wakilin Raftel tahu bang? Tahu gua. Gua tahu kalau itu tahu gua. Kalau si Juan gua tahu. We win clutch. Clutch. Babi jantan. Ada di Itu babi. SL clutch main kerisnya tuh, waduh gokil sih. Admin para babi. Invite, Mong. Dah. Let's go, Viv. Udah siap, Viv? Viv. Iya, Viv itu Viv anak Royal Esport. Ini Sulaiman. Iya, Sulaiman anak Royal Esport dia. Juara berapa Viv lu kemarin? Ngarah katanya. Bukannya waktu itu lu ketemu di PB di RR ya yang lu bilang ke gua. Hah? Iya Pak, lagi pakai Astro, lu tau gak yang di klien kita ada nama Astrobos? Oh iya. Itu dia tuh, Afif. Nah, bukannya yang ketemu lu di RR pakai Char Hero. Beda lagi. Itu si Fikri anjing. Fikri Manda. Adifa. Sumpah di split harus belajar lagi gua. Iya dah, itu uset pusing banget, muter-muter dah. Soalnya jarang ketemu, jarang ini Viv, jarang dapat itu, ngerti gak lu? Iya, jadinya sulit Patahannya anjing. banyak banget jadi. Asli. Jadi tero di situ, map CT banget itu mah, patahannya banyak bener. Ditunggu Match dimanapun ada. found. Bener banget. Udah kayak Luxville. Iya bener.
Itu sebenarnya itu city banget anjing. Map City. Map city banget itu anjing. Merahnya nah. Ayo pakai ini. Mendapat 7. Apa? Azin ada yang pakai kan? Ada. Gua pakai ya. Tadi ya. Kebanyakan itu kita dapat Gue pakai jet, aduh. Mau nyobain jet dah. jet. Enak, terbang. Ini Reina putih anjay, gak hitam. Gue nyobain ya. Iya, santai. Nyoba karakter. Santai, Viv. Emang itu enak, Viv? Gak tau makanya pengen nyobain. Brimstone. Nah, Gue pengen ginian bridge. Anjing. Bridge tuh kalau di Tekken siapa, Viv? Ada nggak yang mirip? Mulai nyamanya main. Ini yang Gua nge-lag ya. itu nih. Apa? Gua flashbang nih karakternya. Nge-flashbang teman apa dua-duanya nih? Iya kalau lu lihat. ini yang flashbang yang gempa bumi. Iya. Yang ada pecah-pecahan batu ya. Iya. Been pulling jobs like this for years. Risky? Sure, but never boring. Risky, sure, but never boring. Pengen split lagi deh. Iya sumpah, bukan seru, pengen belajar dulu sih kok. Gue kayak baru pertama kali deh itu gue di situ. Selama main. Iya, Kalian baru banget itu gue main di situ. Kalau di sini kan kita udah paham. Wah, ini mah udah hatam. B aja. Yo, ini gue smokein nih. Udah bawa ya. Iya, ya. Jam berapa sih? Jam 10. Oh, dia mantek. Bisa. Ada satu. Ayo, banyak sih. Satu kiri, satu kanan ya. Gue masang. ada nih. Kiri. Wah, sakit boy. Pasang. Kalau di sini mah gue udah hatam anjing. Mana? Oke banget headset. Dia emang MD di pala deh. Belakang dari mid. Dari mid satu. Kok liat mid kok? Ada kok. Last player standing. Gue digebukin anjing. Kiri kanan kok dia kok. Udah di set kok. Davis pak. Ya, Ya, nggak mati. Darah berapa dia tuh? nggak dapat ya. Dapat. Ya, dikit lagi tuh. Harusnya kita tahan aja. Gue bingung, gue dari kirinya ada, gue bilang lu lihat ke kiri pak. Itu yang ngebunuh gue orang belakang itu anjing. Santuy. Yaudah ayo Bayu, force buy deh. Ya udah pada beli 3 orang beli Viv. Bangsat emang teman-teman kita anjing. Kenapa tuh? Iko dong, Iko. Ayo coba minta lagi tuh. Minta lagi nih. Behind me. Gua smokin. Mau gua flashback nggak? Boleh. Cover going out. Oh dari bawah. Wah anjing. AWP juga. Ada AWP. Ayo tembak. Udah miss dia sekali. Langsung masuk ayo Ada kecil. di kiri. Lah, Udah kasih aja, udah sakit kasih aja. amat. Ada nih. Wah jago dah dia. 104 cuy. Yang Zeken ya. Iya udah mati tuh. Last player standing. Wah Di atas 2 nggak tuh? gila. Just tell me where they are, so Iya makanya. Mau Iko satu map, oh udah beli lagi sih Bukori. Kalau Iko tuh nahan Ri, Iko tuh nggak beli apa-apa kecuali Kevlar. Iya. Ayo dah kita tetap Iko ya, tabrak ayo, Ceyok. Itu biar apa maksudnya? Iko tuh biar duitnya ntar di next run kita duitnya banyak. Hemat. Bukannya kayak PB asal beli make. Kalau ini ada strateginya, dari situ udah ada strategi nih. Ya. Strategi C. Go. Kalau gua beri Tembak dong. Aduh. Wah, anjay, gua kena flashbang. revealing area. Turunan dikit, Bang. Get out of my way. Tiga mati. Nggak nyampe. Last player standing. kenapa lagi? Wah, 14 darah. Ngapa kita kan ikut tadi.
Anjay. Emang satu tap ya? Pistol, Viv. Setep nggak sih? Di kanan juga bisa nembak lagi dia. 30. Ini kok lagi nih. Enggak lah, belilah. Let's go. Kayak. Culik guys. Udah lagi aja. Boleh. Oh itu enak tuh. Lu AWP kan? Lu kill aja dulu. Keker. Gua smokin yang orang sananya nih. Gua bom ya. Mid. Si midnya tuh. Be short. Gua. Konektor itu kayaknya. Lah, Wah, ampun. Kalah nggak sih gua? Tamat ya. anjing gua 3-3 ada yang bisa heal enggak? Lu bisa ya, Pok? Nggak bisa nggak? Lah, kena flash. Kena flash. Ada satu di belakang set. Wah, anjir mati. Bomnya ada ya. Last player standing. Aduh. Amat. Bingung weh. Bingung kenapa? Kanan kiri. Iya itu dia. Second itu serem banget aimnya. Mau ke A nggak? Gue bisa ke atas. Mau coba ayo. Gue ada ulti guys. I can ult. Gue juga ada ulti nih. Biar gue barbarin ya. Ulti lu ngapain itu? Launcher. Oh iya. Boleh. Ayo guys. Rame banget Anya. Ayo masuk aja. Bokong hit bat 110. One enemy remaining. Pelan. Dari markas kita. Oh, Lain satu. bomnya mana? Wah, Rena. Pasang aja, Pok. Iya, bomnya di gua coba. Ye. Pasang, Pok. Lupa guys. Itu ringannya mereka hit bat. Tinggal satu kan? Iya. Bisa dari yang tadi tempat lu, Pok. Keker tempat lu tadi, keker aja yang mau maju yang lu maju. Pintu kanan. Oh, di situ dia ya. Last player standing. Hit. Bukan gua. Darah gua 30 coba. Dia bis. Gua nembus coba. Tembus tuh kan. PB boleh PB kata Aksal. Abis ini Sal. Last man terbaik kita. Last man nggak tuh? Gak kayak Barok. Iya. Kita kayak harus butuh culik dulu guys. My eyes so. Mana ini? Kita culik dulu aja, Viv. Gua nggak bisa naik di palanya mong. Nggak bisa lah. Lu mau ngeker itunya ya, Viv? Gue masuk bodoh. Ih, hit bat 139 di B. Wah, dia pala dong, hit banget itu. Login Sal abis ini Sal. Ya, reload terus. One enemy remaining. Mati. Anjing bisa gitu, Bang. Emang. Nembak. Last player. Ya, nice. Lah mau yang mati. Ya iyalah. Kena headshot dia. Kayaknya kena headshot itu dia. Kenapa mau? Lu kenapa Mong anjing? Itu. Wong yang mati coba. Dia C-nya selalu di situ deh. Si apa? Zeken tuh. Di antara mid sama B. Oh, gua smoke boleh. Ini lu ke A aja gua. Iya ya, gua smoke doang. Smoke ininya kan yang mananya setnya? Saya itu boleh. Yang tempat dia ngeker kan? Ya. Gua ini. Body gak Siap Sal. Yoi Sal. Udah deh. Wah anjir. AWP. Bomnya drop. Aduh, B-nya maju Oh, nggak tuh. jago banget lu. Akhirnya
bomnya. Tadi dia mana nih? Awas C-nya maju, Rih. Sini bomnya kasih gue, Rih. Masuk C-nya pelan-pelan, Rih. Oh, bokong. Wah. Kalem. Duh, darah gue 3 lagi. Santai. Clear nggak sih? Ayo sih C-nya. Oh, ada si Zek kan. Si Jet aja. Lihat kiri lu deh. Last player Wuh. standing. Bisa langsung ngeker ke gua gitu cuy. 39 ya C-nya. Itu di kiri nih. Ri, kiri lu, AWP. Ya, Wah, ini semua Zeken sadis banget loh. Masa gua di situ langsung dikeker mati, coy. Gokil gak tuh? Serem gak tuh? Guys, A lagi guys, gua ada ulti guys. Maaf CT guys. Santai, maaf CT. Dia yang jago emang Zeken, tapi dia doang yang jago. Gua ada ulti nih. Let's go to A. Kenyang banget tuh, Pok. Angin anjir. Masuk angin gak tuh? Dia mau ngulti ke abang. Iya, tower atas. Ada orang tuh pasti tadi. Sabar. Yuk, hanya masuk yuk. Ya, tiba-tiba DS gua keluar dong. Anjing hancur banget. kiri. Ya Kiri di mana? Allah. Hanya di kiri. Kiri, Mau kiri ditarik kok. atau gimana? Iya. Nggak ketahuan. Wah, enggak nyangkut. Spy carrier killed lagi anjing. Ada 2 lagi. Banyak di situ, Pak. Oh my. Last player standing. Gila. Nggak kena, Bif. Lah, ada. Kena nggak tadi, Bif? Nah, ini 129. Lumayan tuh. Oh, where to? Itu dulu ya. Last round cok, oh belum ya? Oh, lah rasa. Enggak deh, belum. Mau Eko udah pada beli tapi. Udahlah beli ya. Susah anjing, bangsat itu orang. Coba B-nya akalin guys. C-nya si Zekan tuh anjing. Masukin dia lagi sih. Ayo. Pas mulu B-nya mereka. Boleh. Let's go. Ya, Gila serem banget. AWP. Oke itu mah. Aduh, gua low banget lagi. Bukan apa lagi nih? Ayo, Buram, Cok. Pergi gue. Gua enggak bisa ngeliat. ayo masuk B-nya. Dia kabur. Di kiri ya. Ya, dari kanan lagi. Kiri kanan. Bentar, Bang. Yang AWP di kiri. Nah, tuh. Last player standing. Wah, serem banget ya. Zepon anjing. Kayak M-hack gitu anjing, jago banget. Oh, dia lari dong. Dia lari ke sini dong. Ke atas lagi. Ke atas cuy. Kalau dia tahu gua di sini hebat banget sih. Not there. 30 seconds left. Ada. Wah, gila gua di bradel gitu sulit. Sulit gerak gua, Bos. 3 orang, kalian nyesainnya terlalu banyak. Nggak apa-apa. Pusing. I'll make them remember.
Ayo guys, akalin. I can buy. Drop dulu aja bomnya kalau mau maju. Aduh, EC-nya terlalu serem guys. B-nya jangan dari jendela, busaran dah. Nih gue bikin penglihatan yang ada nih. Midnya gue asapin, Viv, depan tuh Viv ya. Depan lu ada. Ri. Sabar. Cukup masuk bentar. Wah, Gimana mau? Oh dia pakai drone. Ay, Window atas. kira ada yang jaga deh. Dari C-nya maju nih. Di dekat tulisan B nya tadi. itu maju. Standing. Pakai drone juga dia. Wah, gila. Sulit banget, gila dia. Tadi siapa sih yang gue bunuh? Oh, Zekan ya? Ayo guys, bisa guys. Apa? Emang jago nih si bangsat ini nih. Ayo B-nya majuin yuk. Di tempat tadi deh. Maju deh. Gue udah ulti lagi banyak. Mau di B gue bokongin. Sabar gue. Iya. Udah nggak di A nih gue. 709. Bebek. Masuk coy. Mati. One enemy remaining. Anjing emang nih monyet nih. Tahan base, tahan markasnya jangan lupa. Orang OP nih. Mana ada WP? Aduh ada dikit lagi. Repo lari-lari kayak kuda anjing. Last round before the switch. Oh, tadi bukan last round. Bang, lo ada duit beli AWP nggak bang? Ada, mau nih. Sama Vandal mau nggak? Santai. Yuk, tunjukkan guys. Ambil Ini AWP mana? Spectre boy, mayan. Apa ya? Udah di lu anjing. Udah di lu, Be. Wah. Terlalu fokus. Terlalu ngantuk. Nih, ledek orang jangan awas ya. Terus Ngadari. Wah, di kanan dia. Ada tuh B tuh. Wah, nggak kena dong. Gue mencoba untuk melawan flashbangnya. Ada dari A. Ya, Bo. Tembusannya belok-belok coba. Hancur banget aim lu anjing. Nice. Yoi, what a shot from Ufif. Satu lagi, Viv. Itu orang midnya satu lagi tadi. Si Zekan tuh. Zekun udah mati. Itu ada. Ada. One enemy remaining. Nice. Satu lawan 3. 26. Bentar. Wih. What a play, bro. Switching sides. Comeback. Nice play, bro. Ngelek bisa anjing bang. Iya sih. Tunjukkan long. Lu kenapa sih? Ngeleknya nggak tahu. Cagek banget. Ayo kita bisa guys 84. Ayo. B-nya di 2. Iya sih. B-nya Dia di mana ya? B-nya ya? B-nya 2. C-nya 1 aja. Oh, gua mid aja berarti. Gua mid po. A-nya. Oh, bantu. Dia di sini. Bisa ke A, Po. Windows. Windows. Serang enough. Di B ya. Nggak ada. Belum. Bisa ammo. Ada di A. Di A guys. Ayo rat.
Di Sat- jendela satu. Sabar aja, Mong. Rame. Gue tahan di mid. Ya, hanya masuk tuh. Shot. Rame. Along. Di pala. Bo, crosshair-nya di pala, Bo. Spike planted. Aduh, satu lagi. Di set. Di set A. Set A ya. Belakangnya. Bantuin. Last player standing. Aduh, gua kira lu mati. Ya, nge-lag. Iya. Gua liat. Hancur banget, Viv. Ini lu, Viv. Koneksi lu. Naik turun banget. Iya, nggak stabil. Lu pakai VPN kali. Kok begitu? Gua Frostbite ya. Emang pakai main ini pakai VPN ya? Enggak, maksudnya kalau lagi nonton bokep kan. lupa dimatiin. Tapi VPN ngaruh banget. Tahan aja, Mong. B-nya nggak mau diperangin. Cabe nih. B-nya nggak diperangin. Enggak B-nya kosong. Lah kok ada. Shot. Oh. Wow, di sini wow. Oh, di A. 122 dong nggak mati. Along Astagfirullah. satu, asak satu. Aduh, sampai Ayo, begah anjing. Spike planted. Bangsat dah kagak mati-mati. Iya, sangat. Last player standing. Flawless. Serem banget aimnya. I need a drop. I need a drop. I don't have money, bro. Bercanda. Sumpah orang A-nya mulu, Mong. Ini Renanya anjing nih. Gue diasepin hilang dia anjing, gue press nih. Tahan aja, Mong. Gue press short-nya nih anjing. Tinggal lepak aja dulu cobain. tapi telat dia majunya. Hanya ramein. Iya sih. Enggak, A-nya tenang, insya Allah bisa. Nih A1 nih. Rame banget ya. Rame lagi tuh. Speknya drop. Mau ke Elong tuh, Mong. Ada po depan lu po. Along dijagain. Ada. Oh, ada. Aku geser. Oh, dia Elok. masih nahan. Iya, Elong ya. Nice. Elong satu lagi nih, Elong. Iya, depan repo. Enggak ada long. Wah, One flashbang coba. enemy remaining. Nice. Bomnya jatuh, bom drop. Dari mid ya. Lah, di mana itu? Wah, habis. Bisa guys, comeback guys. Rata. Let's do the comeback, bro. Kita buktikan. Soalnya tuh harus di press, bro. A-nya tadi. Siapa? Febi. Ref. Oh, oke. Belum cek ya. Gua awalnya soalnya. They forget that place. Ada, Mong. Oh, cek. Kece ya? Woi, C semua, rame. Au. Gua move. C semua yakin? Mundur ya. Iya. B-nya nggak ada. Muncul 4 orang. Ya, Ya. Udah muncul 4 orang. Lu ngambil. Wah, dikejar dong. Spike planted. One enemy remaining. Masuk. Di belakang lo. Nice. udah habis. Udah habis guys. Udah habis. Apa? Di mana? Balik bang. Tunggu, ya. Sabar, Mong. Ayo sekarang tipes. Sabar, Mong. Davidnya bisa dilanjutin. Iya, itu.
Emang iya. Tengah. Warrior. Nih, Viv. Mana lo, Viv? Uang gua banyak, santai. Yes. Anjas. Anjay. Pakai es. Anjay. Berak sekebun. Masih minus lagi. Model tembakan vandal itu gimana sih? Angka 7. Gila 13. Jadi lu nge-spraynya turun gitu kayak angka 7. Kalau main CS:GO pasti paham. Masalahnya gue gak main CSGO. Makanya gua kasih tahu, Ri. Masalah utama. Oh, ada. Satu di A. Berarti. 2 dia. Depan lu bang. Lu geser ya. Ada di along 2. Along. Ya, alongnya 2 maju lagi. Satu headshot plan ya, fix. Ya, Ri. Planted. Santai. Bisa kok, bisa 2-4 bisa. Kalau nggak kuat save aja. Ada kok. Di short kok. Last player standing. Itu coba anjir. Aimnya serem, save aja, Viv. Apa. Kacau. Kita main 2 WP aja yuk. Gak bisa. Soalnya di Lihat saja. lah udah gila kali. Selamatkan saja. Selamatkan saja dirimu sendiri, nak. Gak ngejar anjing. Dah, yuk. Gue bisa beli AWP nih. Oh, nggak bisa. Ntar aja. Gua bisa nih. Mana mau? Nih. Ya, tukar sama Vandal. Belakang lu short aja, Mong. Tempat gue jaga di short tuh. Gue di atas nih, AWP-nya nggak bakal masuk nih di A, anjing. Cek clear, back clear. Baik. Oh, ada. Di short. Jangan sampai masuk, Mong. Tahan badan aja, Mong. Pasang badan. Satu lagi ya. Rame. What the fuck? Wah, gila. Satu lagi ya bisa ya, kalamin. Belum kedetek, Viv. Last player standing. Bokong anjing. Dari elong. Bisa ke shot, bisa ke kanan lu, Viv. Jagain bomnya tuh. Bomnya di situ. Empat kiri aja, Viv. Wah, Sekarat kok. Ada di kanan tuh. hit 99. Hit 99. Gocap tidak. Bomnya masih drop masih. Drop aja jadi ada sama dia. Tukar senjata aja dulu. 30 seconds left. Motor jadi tuh. Ngeliat banget gua. Iya. Spike planted. Buset BC masangnya. Iya anjing, plannya di sisi. Jauh banget coba. Pistolan. Ya, bokil. Iya bisa gua lihat kok. Bisa gua lihat terlalu hancur. Maksa ya, terlalu maksa ya. Beban doang dong. Mantul lah. Gua ada ulti nih. Dia amul kan, Mong? Iya. Masalahnya kalau di ulti tuh dia paham. Anjing si Berry di paling atas anjing. Wah, ketahuan coba gua. Di mana? Di mid.
Oh iya. Ketahuan Titan. Mati satu. Dia masuk ke gua dong anjing. Oh ada satu tuh. Di jendela ya. B jendela. Gua mundur ya, nggak dapet. Ya Allah, nggak kena kayak gitu anjing. Di mana? Oh ada. B-nya udah deket bang. Planting. Spike planted. Last player standing. Wah, well play guys. Silence. Emang mati. Di kanan tadi. One enemy remaining. Emang mati. Kanan bang. Ah! Satu lagi. Attackers win. Anjay, kabar. Padahal kalau nggak dikeker bisa menang. Iya salah. Iya, biasanya gitu emang. Pengennya ngeker ya? Ini ngeker. Iya emang. Yuk pindah game yuk. Viv udahan Viv. Ayo. Oke, thank you Viv. Kita pindah divisi. Iya, pindah divisi dulu, balik ke divisi PB dulu lah. Oke. Yo, thank you Viv. Pindah divisi. Yuk balik Discord, balik ke rumah. Balik ke rumah. Rumah waduh. Rumah kita sendiri. Anjay. Thumbnail bro, siap. Gue download. Gue udah upload berapa ya? Ini nih. Valorant kayaknya Rumah dong. harus di stop dulu nih. Kita main PB. Pindah divisi yuk. Yuk balik yuk ke Balik nih ke des. Balik ke DS kita guys. rumah. Des. DS brengsek yuk. Pindah. Lah berubah namanya. Apaan? Ada MI6 Valorant, MI6 Dota 2 coba. Ketiduran AFK anjing banget. Hello guys, I'm back Back. to this Player 1. to this